Kaunti ya Mandera ni magathĩrĩirie thirikari kugerera commission ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ nĩyo TSC na nĩ ũndũ wa ikinya rĩa kũbuta wĩra arutani arĩa makoretwo magomeire wĩra na kĩgwatio gĩa kũhagũka kwa ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo. Gavana wa Mandera Mohamed Khalif augĩte ikĩro cia gĩthomo nĩ icokete thĩ gĩcigo-inĩ kĩu thutha wa arutani acio kũrega gwĩkinyia macukuru-inĩ makiuga atĩ maumĩrĩra ma igeranio cia bũrũri makoretwo me moru mũno. Augĩte ikinya rĩa TSC rĩa kũbuta wĩra arutani acio nĩ mahete mweke wa kũrũmĩrĩria ayuthi a kaunti ĩyo meyandĩkithie gũthomera ũrutani University ya Mandera ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ na arutwo 700. Hii maneno ya ukosefu wa mwalimu ni sisi tu kama viongozi wa Mandera na wakaji wa Mandera tunaweza tatua. Sasa tumeanza vizuri na I'm very happy na na furaha sana ya kwamba vijana wetu wakati mara ya kwanza wamekubali kujiunga na chuo cha Teachers Training College. Sasa hizi tuko na karibu ya trainees ya 700 huko Mandera ambayo tunawasaidia pia. Tunawashukuru pia MPs for their contribution na tunataka kuhakikisha inshallah kwa muda ya miaka 2-3 tuko ya walimu ya kutosha kutoka Mandera na kupeleka mahali zingine. Walimu wetu hapa Banisa na hakika kwamba sifikiri kuna wale wengi ambao wametoroka. Kwa sababu sisi hapa Banisa tulihakikisha kwamba usalama wa walimu umeangaliwa zaidi. Kwamba wale walikuwa katika sehemu zilikuwa na tashwishi kidogo tuliwaondoa lakini tuliwarudisha. Kwa hivyo na hakika kwamba hapa Banisa inapokuja kwa mambo ya walimu wako lakini kuna upungufu. Kwa hivyo hiyo lazima tuwaongezee shule zetu walimu hapa.